Na osnovu odluke Vlade Republike Srbije, stočari sa teritorije opštine Negotin dobili su bespovratnu pomoć u vidu merkantilnog kukuruza. 82.800 kg kukuruza biće podeljeno poljoprivrednicima koji uzgajaju mlečne krave i koji su ostvarili premiju za mleko. Pravo na ovaj vid subvencija u Negotinu ima 44 poljoprivrednih gazdinstava za ukupno 345 krava. Podeli kukuruza danas je prisustvovao i predsednik opštine Negotin Vladimir Veličković, koji je naglasio da je opština izašla u susret poljoprivrednicima kada je u pitanju transport kukuruza i sva druga podrška koja je bila neophodna. Ovo je njihova, da kažem, to je subvencija državna, gde smo naravno mi morali da nađemo načina da izađemo u susret našim poljoprivrednim proizvođačima tako što smo im obezbedili prevoz u iznosu od 300.000 dinara, prevoz 82.800 kg merkantilnog kukuruza za 44 gazdinstva i za 345 krava zbirno, gde je premija po 240 kg kukuruza po jednoj kravi. Tako da ovo što smo mi odradili smatram da je bila naša obaveza i naravno uvijek ćemo biti tu za ljude koji se bave po meni možda i najtežom delatnošću trenutno u poljoprivredi na teritoriji opštine Negotin i naravno tu smo i za dalju saradnju i naravno zahvalio bi se i uljarici Negotin, pre svega zato što su i oni imali sluha i izašli su nam u susret za lagerovanje merkantilnog kukuruza kod njih, to je da kažem njihova pomoć našim poljoprivrednim proizvođačima i naravno lokalnoj samoupravi, tako da očekujemo da danas i posle praznika, možda još jedan dan, ako danas ne budu stigli da svi poljoprivredni proizvođači podignu svoje sledovanje merkantilnog kukuruza. Poljoprivrednicima sleduje 240 kg kukuruza po jednom grlu, a veliku ulogu u kompletnom procesu od prijema prijava do konačne raspodele imala je i Poljoprivredna savetodavna stručna služba Negotin. Danas su ovde prisutni proizvođači iz 3 sela, Sikola, Popovici, Štubika, mislim utorak ili sredu, zavisno od uslova, da će vreme dozvoliti, pozvaćemo i proizvođači iz Trnjana, Malajnice i Plavne i sa njima ćemo završiti ovaj veliki posao koji je počeo u novembru mesecu prošle godine, a tiče se pomoći države proizvođačima mleka, odnosno poljoprivrednim proizvođačima koji drže mlečne krave. Pomoć se po javnom pozivu ogledala u raspodeli 240 kg merkantilnog kukuruza po svakoj kravi za sve one koji su u 2021. godini ostvarili premiju za mleko. Mi smo s naše strane organizovali ceo posao, primali zahteve, predali na reviziju, odnosno kontrolu Upravi za agrarna plaćanja i Upravi za poljoprivredno zemljište. Nakon njihove revizije objavili konačan spisak ljudi i u njihovo ime preuzeli kukuruz iz silosa u Platičevu uz pomoć lokalne samouprave i kompanije Uljarica Nova. Kukuruz je dovezen kako proizvođačima iz Bora, iz Majdanpeka, maltene do samih kućnih pragova, tako i proizvođača s teritorije opštine Negotin. Na teritoriji Borskog okruga 84 vlasnika poljoprivrednih domaćinstava ostvarilo je pravo na ovu vrstu pomoći, od toga 39 u Boru, 1 u Majdanpeku i 44 u Negotinu. Ukupna količina koja je raspodeljena poljoprivrednicima iznosi 156.800 kg kukuruza.